كتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشاهد هؤلاء أوليائك ولنا حاجات يا الله ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمل أملناها فنسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمل إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. Saudara ikhwan, kita duduk pada para syiban, para satis untuk duduk di bagian atas. Ikhwan juga boleh memenuhi bagian sebelah sisi kiri. Anak majlis untuk boleh duduk naik ke kiri sebelah kiri. Bismillah, boleh maju lagi kan? Penuh ke sebelah kanan, naik ke atas. Terus itu bagian masih banyak kasih. Ya Allah. Al-Fatihah wa Yasin wa Tahlil wa Tasbih wa Tahmid wa salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tayassara min al-adhkar wa du'a nuhriha nuqad bi thawab al-qira ila ruh sayyidina syafina qurrata a'yunina sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه من ثم الأرواح كافة أولياء المقربين من شارك الأرض إلى مغاربها برها برها خصوصا سادتنا أولياء مقرب أهل الماء الأبقي أهل زنب الفرد أقدر أجمعين وأهل حضر كلهم أجمعين يبين أولياء مقرب عليه كتب نافعة وسلم كتب نافعة مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات مناجات كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم منظوماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى روح كافة ولم قل من أهل هذه البلدة أهل بالإنبان دار السلام كلهم أجمعين خصوصا هؤلاء السادات وآباء وأجداد صدق المقربين أوليائك وأصفيائك أهل هذه التربة خاصة وأهل بالإنبان عامة ثم إلى خصوصا صاحب الحول الحبيب علي بن شيخ السقاف وكافة والدينا وديكم أماتنا أماتكم من الله يغفر لهم ويرحمهم يسكن جنة برحمته إن الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشار العمل والفشات ورضوان الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدين والآخرة جالبة لكل خير دافة لكل شر وما نواب آباؤنا وأسلافنا الصالحون بمثل هذه الزيارة أن الله يدخل نيتنا في نية مع عمل في عمل وخلقنا وخلقهم وعدم أن الله يعيد بركات وصل هذه الزيارة لنا وأحبابنا إخوان أصحابنا والمسلمين عامة نسألك يا رب أن بركة زيارة ترفع وتدفع تصرف عنا المسلمين عاما بلاد النسية خاصة فلما خاصة كل البلاء والوباء والمرض والسقم والفتن والظهر والوطن وفد مشايخنا وفد معلمينا وفد إخواننا أصحابنا أحبابنا وبلغ هؤلاء إخواننا الحجاج والمسافرين يأدي الحج بيت الحرام جتنا بكرم صلى الله عليه وسلم بلغهم بالسلام والعافية تامة ورد من أوطانهم سالمين غانمين مقبول جاء الحج حج المبرور سيد مشكور جرا تبر على هدين كل صالحة جالبة كل خير بركة كل شر وألانة الشفاء من كل داء والأمراض وسقم على الأم خصوصا للسيدة الشريفة وبابا فضل بنت أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب وأخينا ابن حجار نورياني بنت جياه أحمد غزالي بن ديان حسري مارسلا بنت سرمان وكل من أوصل بشفاء من إخوان أصحاب أحبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء يرزقنا على أعمال صالحة جلبة كل رشاد لنا بسم الله إلى حضرة النبي فاتحة وياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغن عني شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أي موجود لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل سبحان الله وبحمده 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 وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه يا الله 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 لا
يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين شاكر الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم من سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حلناه من لا إله إلا الله ما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلناه يا الله يا الله ما استغفرنا ما صلينا وسلمنا على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذا المجلس المبارك في هذه المقبرة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونهديها نقدم ثواب هذه القراءة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة عائلنا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء الله المقربين في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا سادتنا أولياء من أهل المعنى البقي وأهل الذنب الفرد والأقدار أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا المهدي اللهم بن عيسى وبيد الله بن أحمد بن عيسى سيدنا علي بن أبي خلال القسام سيدنا علي بن عبيد الله بن مسافر علي بن أبي خلال القسام وسيدنا محمد سيف المرباد وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا مولانا وصل العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي
سيدنا علوي أم الفقيه سيدنا علوي بن فقيه إخواني أجمعين وأصولهم وفرحهم سيدنا عبد الله بعالي سيدنا محمد مولود الله بن قطب الأقطاب الحبيب عبد الرحمن السقاب وأولاده ومن في طبقتهم وأصولهم وفرحهم الحبيبنا الحبيب محمد بن سنجم الليل محمد بن عمر بن مريم محمد بن علي مولى أيدين أبي بكر سكران وعمر مختار وإخواني أجمعين حبيبنا علي بكر سكران وضبس الأكبر حبيبنا عبد الرحمن عين المكشف بن قطب الإمام محمد شابر الأكبر والحبيب أحمد بن أبي باجي حداب والحبيب بكر الأدني وأخي حسين وإخواني أجمعين أصولهم وفرحهم وفخر الوجود سيدنا ومولانا قد الإمام فخر شبكر بن سالم أقل بن سالم مسلم شبكر بن سالم وأصوله وفرهم قد بن الفاز حبيب محمد الرحمن العطاش البارس قد بن الرشاد وقت البارس بن عبد الله بن محمد الحداد وأصوله وفرهم سيدنا محمد بن زيد الحبشي عبد الرحمن عبد الله بن الفقيه والحبيبنا حامد المنفر بن حامد بن علي بن الله السقاب أصوله وفرهم وجميع ساداتنا لأبي أبي كلهم وجميع سادات سفيان المكان في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها ثم إلى أرواح كافة أولى من قرب المعلف كتب النافعة مصنف كتب النافعة مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة والصلوات ودعوة المناجات كلهم أجمعين سوسا لقراءنا كتبهم أورادهم أحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولى من أهل هذه البلدة ألف بالمبان دار السلام كلهم أجمعين خصوصا ساداتنا وآباؤنا وأجدادنا وجداتنا فيها المقبورين في هذه التربة المباركة أهل كمبنكتي وأهل تلقى سويدا وأهل باب السلام وأهل قبة قرب أهل قبة سبقين وأهل قبة أحمد بن شمس وأهل قبة كندن كوات وكافة أولى كل مجمع الحبيب أجل محمد بن يحيى والحمد لله من شاء الله كي بدأت أنك أي مرقا وكافة أولى كي عبد الله المزهري وكافة أولئك أولياء وصفيا كلهم أجمعين ومشايخنا ومشايخ معلمنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وعمة المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل اطلاعا بين أيديهم اللهم اجعل فكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والآمان والفشة والرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرة من خفرة النيران اللهم عد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونسألك يا الله بحقهم ببركتهم تحول حالنا إلى أحسن الحال نجم الحال بارك لنا فيما بقي أيام الأوقات وأعمارنا واحفظنا يا ربنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمنا إخوان أصحابنا أحبابنا من حضر معنا خاصة من غم عنا من كل محنة وفتنة بؤس وضير يا من وفق أهل الخير وعانهم على فقه اللهم الخير وإنا عليه اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن اللهم يا مهول الأحوال حول حالنا والمسلمين وأهل بالنبان خاصة ساد البلوي خاصة إلى أجمل الحال لا أتي بالحال الأبرك الحال بحقك يا عزيز يا متعال بحق مولى بلال وهؤلاء الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت وتب علينا التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين
ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح يا صاح ولا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجر. راض بما قد قدر ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. كن صابر وشاكر كن فائز وظافر ومن أهل السرائر. ألا يا الله بنظرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الطيب مطهر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حكيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها
البصيرة عديم الأقل لو كان يعقل كان أفكار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي قلة غناها ألا يا الله بنظرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة فطوبى ثم طوبى لمن منها تهذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار ألا يا الله زرا من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض إما ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض إما معانا في المرابع وأمسى سفر رحيل وأمسى القلب والبال من بعده مقدر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض
سقيما على بشر جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة بها سادتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحبابهم بقلب نزلونا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض كيما ومنهم في السرائر فؤادي قاطنونا بساحة قربوها من ذاكي الأعطار يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض كيما منازل خير سادة لكل الناس غدا محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة ألا يا الله بنظرة من العين رحيمة تداوي كل به من أمراض سقيمة ألا يا بخت من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر الحبائب، معاشر الأساتذة، معاشر الإخوان، زائرين ذاكرين الله ذكرا كثيرا، جعلنا وإياكم من المقبولين موفقين بكل الخيرات محفوظين من كل مضرات. نسأل الله تعالى يتكرم علينا وعليكم عند زيارة أولياء الله والصالحين كما تكرم الله لعباده الصالحين. معاشر الأحباب، الحمد لله ثم الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Kembali kita dikumpulkan Allah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul melanjutkan kembali, membuka kembali, menghidupkan kembali majlis bulanan kita zikir ziarah aulia Allah. Kita dikehendaki Allah. Kalau Allah tak menghendaki kita, tak kita sampai ke tempat ini. Namun insyaallah kita berhusnuzan kepada Allah. Tidak ada satu pun kita yang dipilih Allah ini memang akan mendapatkan pemberian Allah. Tapi mungkin yang kita dapat berbeda-beda di antara kita, tergantung kesiapan kita dalam menghadiri majlis-majlis yang penuh berkah. Baik itu majlis taklim, baik itu majlis zikir, baik itu majlis ziarah, baik itu majlis salawat, bahkan amalan-amalan yang sifatnya khidmah kita akan mendapatkan tergantung kesiapan kita masing-masing. InsyaAllah sebelum kita mungkin sedikit banyak mendengarkan apa yang bisa kami sampaikan, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu nasihat yang insyaAllah penuh keberkahan dari guru kita yang alhamdulillah beliau selalu aktif hadir di majlis zikir ziarah. Bahkan beliau selalu bawa rombongan anak majlis beliau ya, dari Talang Kelapo bawa ke sini, walaupun memang beliau tak jauh dari sini. Guru kita yang mulia Ustaz Sayyid Syarif bin Abdurrahman Al-Ghadri, beliau hadir di majlis kita ziarah di sini. Seberang Ulu juga beliau hadir, alhamdulillah membawa rombongannya. Dan kali ini kita pengen beliau menyampaikan sedikit banyak nasihat untuk kita yang insyaallah bermanfaat. Kepada Habib Syarif bin Abdurrahman Al-Ghadri, fa'alaihi masykuran. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin yang insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memilih kita, mendudukkan kita di dalam majelis, di dalam perkumpulan yang insyaallah penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan, dengan kemuliaan duduknya kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti seluruh kesalahan kita, Allah ganti menjadi kebaikan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Meluaskan rezeki kita, rezeki kedua orang tua kita, rezeki guru-guru kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta afiat, dijauhkan dari berbagai macam penyakit zahiran wa batinan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah
setelah umur yang panjang kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sihah ma'a tamamil afiyah amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karena beliau tidaklah kita berkumpul pada malam hari ini. Ma'asyiral hadirin mustami'in ikhwan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berdirinya Al-Fajr di sini tidak lain dan tidak bukan imtithalul amr dari Ustadzana Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab, yang mana sebenarnya berdirinya Al-Fajr di sini kurang pantas karena masih banyak asatizah yang lain yang mungkin lebih layak untuk menyampaikan kalimat-kalimat. Ala kulli hal, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masuk di malam yang ke-26 daripada bulan Syawal, yang mana melanjutkan apa yang pernah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Syukri di dalam PR kita setiap tahun. Kita ini punya PR setiap tahun, bukan PR setiap hari, PR tahunan. Apa PR kita? Ketika kita telah menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan, kemudian kita pun masuk di bulan Syawal, maka yang menjadi pekerjaan, yang menjadi pertanyaan, bahkan PR kita setiap tahun adalah apa yang kita hasilkan setelah ibadah kita selama sebulan di bulan Ramadan. Itu PR, tidak ada yang bisa jawab kecuali kita dewek. Apa yang sudah kita hasilkan selama 1 bulan penuh kita beribadah di bulan Ramadan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama kita berpuasa di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, apakah Ramadan yang telah kita lalui bisa membuat kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah atau belum? Dikhawatirkan kalau memang bulan Ramadan tidak bisa menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir, takutnya puasa kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat pahala. Yang dia dapat hanya lapar dan haus. Becak wong begawe tidak digaji. Kan tidak kati. Ada wong begawe tapi tidak digaji. Kalau ada, wallahu alam. Kebanyakan uang begawe itu mengharapkan gaji. Kita pun beribadah di bulan Ramadan, harapan kita yang Allah tujukan agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana keadaan kita setelah keluar dari bulan Ramadan? Al-Quran kita macam mana, ibadah kita macam mana, salat sunnah kita macam mana, bahkan salat witir kita macam mana, yang sering disampaikan oleh guru kita di setiap awal pembukaan majelis taklim. Bagaimana Al-Quran kita, apakah masih dibaca atau tidak, salat witir kita masih digawikan atau tidak, salat sunnah kita masih dikerjakan atau tidak, tadarus Al-Quran dan lain-lain. Dan itu semua yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Jangan sampai kita masuk kategori yang pernah diucapkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Bishr Al-Hafi. Al-Imam Bishr Al-Hafi ini adalah salah seorang kibarul ulama yang dulunya seorang pemabuk, yang dulunya seorang ahli maksiat. Jadi dulunya Imam Bishr Al-Hafi ini ahli maksiat. Namun di saat dia balik, di saat dia di jalan, dia nemu potongan lembaran ayat suci Al-Quran. Akhirnya diambilnya, dibersihkannya, diberikan dia wangi-wangian, diletakkan di tempat yang layak. Karena sebab itu Allah rubah keadaan dia, bahkan sampai menjadi seorang ulama yang hebat, bahkan tergolong di dalam kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bishr Al-Hafi beliau pernah mengatakan, bi'sal qaum qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek kelompok, sejelek-jelek generasi adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Ini mungkin kebanyakan kita. Kita ini hanya ibadah kepada Allah cuma di bulan Ramadan baik. Keluar Ramadan hilang.
Ketika masuk bulan Ramadan jadi malaikat galau. Bangun sebelum subuh, salat subuh berjamaah, 5 waktu berjamaah, tadarus Al-Quran, salat sunnah sampai puluhan rakaat kita sanggup. Tapi ketika keluar bulan Ramadan, subuh kesiangan, Quran tidak lagi dipegang, salat sunnah tidak lagi digawekan, salat witir tidak lagi dikerjakan. Dan ini beliau mengatakan bi'sal qaum, sejelek-jelek kelompok, sejelek-jelek generasi. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in di daerah Kufah, beliau pernah mengatakan di dalam ungkapannya, la yakunu li amalil mu'min ajal dunal maut. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata akhir di dalam amal ibadah seorang mukmin kecuali kematian. Kalau dia sudah mati baru stop beribadah. Selagi dia belum meninggal, maka dia belum boleh berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka PR tahunan kita, marilah kita kembali memulai ibadah-ibadah yang dulu, yang kemarin pernah kita kerjakan di bulan Ramadan. Mari kita mulai sekarang sebelum datang ajal kematian kita. Dan ingat, setiap amal ibadah kita pun perlu yang namanya ilmu. Bahkan tidak bisa dikatakan sah amal ibadah kecuali harus dengan ilmu. Dan alhamdulillah di daerah kita di Palembang ini sudah mulai aktif kembali majelis-majelis taklim. Maka diniatkan dari sekarang untuk banyak hadir majelis taklim. Karena kita tidak tahu apakah amal kita sah atau tidak kecuali dengan ilmu. Bahkan sering disampaikan oleh para asatidzah bahwasannya apa? Wa kullu amalin, dan setiap amal ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka a'maluhu mardudah, amal ibadahnya tertolak. La tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepengen amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah ilmu. Al-Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Syarah Maraqil Ubudiyah, syarah dalam kitab Biratul Hidayah, beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut, fahuduruka majalisal wa'zi wal ilmi afdal min ishtighalika bil awrat wan nawafil. Hadirnya kita di dalam majelis taklim, di dalam majelis nasihat, itu lebih mulia, lebih afdal daripada kita menyibukkan diri kita di dalam perkara ibadah, dalam perkara sunnah dan dalam wirid-wirid. Kadang banyak kita ini minta wirid dengan ustaz, tapi ilmunya tidak diminta. Ustaz minta amalan, tapi giliran ustaz ngajarkan ilmu, tidak pernah datang. Giliran minta amalan, dia datang. Sedangkan amal ibadah itu tergantung dengan ilmu. Maka PA kita yang kedua adalah marilah kita kembali bersemangat di dalam hadir majelis taklim. Bahkan ta'allumuka baban wahidan min babil ilm, belajarnya kalian satu bab daripada bab ilmu, itu bisa menyelamatkan ibadah kalian seumur hidup. Misal contoh sering disampaikan bahwasannya di dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan. Kadang kita melakukan perkara yang membatalkan sholat, tapi kita tidak tahu kalau itu batal. Nah, dengan kita belajar satu bab baik dari bab ilmu, itu bisa menyelamatkan ibadah kita seumur hidupnya. Makanya pentingnya belajar ilmu. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan tujuannya untuk belajar ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dengan ilmu jalan menuju surga bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya surga dengan ilmu? Surga ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan rahmat Allah. Tidak ada yang masuk surga dengan ibadah. Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Kuncinya adalah kasih sayang Allah. Dan rahmat Allah ini bisa didapat dengan apa? Allah jawab dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik di situ apa? Al-a'mal as-salihah, dengan beribadah. Dan beribadah itu tidak bisa diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Maka kalau kita kepengen jalan kita mudah untuk masuk surga, maka jawabannya adalah belajar ilmu. Mungkin
Sedikit ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Habib Ustaz Syarif bin Abdurrahman Al-Qadri ala mithal alina. Apa yang beliau sampaikan alhamdulillah sebagian sampaikan tadi mungkin sudah pernah kita dengar berulang kali lewat banyak asatidz termasuk dari kami. Ikhwanullah yaqulu salam asa bi barakatit takrir yanalu ta'thir. Yang disampaikan mungkin sudah pernah kita dengar. Yang Ustaz Suki sampaikan sudah pernah kita dengar dari Ustaz sudah. Yang jadi pertanyaan ini sudah digawikah atau belum? Sudah digawikah atau belum? Berkah ulang ini insyaallah kita berharap mudah-mudahan ada bekas. Ya, ada bekas. Seharusnya kita malu kepada Allah. Sudah sekian kali aku diberikan hidayah tapi aku tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkan hidayah tersebut. Jazakumullah khairan jazaa ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah sebagai tadi kita sampaikan oleh beliau dan juga kita rasakan bersama, kita sudah mulai asatidz kita sudah mulai membuka kembali majalisul ilm, majelis zikir, majelis taklim, majelis ziarah sudah kita mulai kembali. Dan kita pengen seperti yang pernah kami sampaikan ikhwan, kita mungkin kalau nak nambah jumlah majelis yang kita hadiri silahkan. Ana tahun tadi hadir seminggu ada 7 majelis dari 7 ustaz, Masya Allah. Tahun ini nak ana tambah boleh ikhwan, silahkan. Tapi yang perlu nasihat untuk diri kami sebagai yang menyampaikan di majelis sama seperti antum ikhwan. Yuk kita tambahkan kualitas kita di majelis, baik yang ngajar ataupun yang belajar, sehingga kemanfaatan kita dapatkan akan lebih banyak. Bukan sebatas ilmu, tapi bertambahnya iman, bertambahnya lembut kita punya hati, bertambahnya kita dekat kepada Allah. Ilmu yang kita dapat mendorong kita untuk berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Adab kita, etika kita, cara kita hadir majlis, yuk kita perbagus. Niatkan benar-benar untuk taklim itu dengan niat-niat yang saleh, niat yang baik dan persiapan. Ikhwan rahimakumullah, ada wong ibadahnya menjadi adat, ada wong adatnya menjadi ibadah. Yang model macam mana ibadat menjadi adat? Ya kebanyakan kita setiap Senin sore pergi ke Menawar, habis Menawar melok lagi ke Lawang Kidul misal. Agak Selasa malam Rabu maghrib di Muara, habis dari Muara nyambung lagi ke Musholla Al-Ikhlas. Itu yang mungkin melok Ustaz Suki. Ini adat kita, datang hadir balik, datang hadir balik, datang hadir balik. Tapi adakah perubahan itu pada diri kita? Bahkan wallahi ya ikhwani, hadir apalagi ziarah macam ini, ziarah, hadir majlis taklim, itu seharusnya yang kita bawa bukan pada diri kita baik. Keadaan rumah tangga kita bisa berubah dengan izin Allah. Macam wong balik haji rumahnya jadi berubah. Wong balik dari ziarah aulia solihin pulau Jawa sana, hadir hall Habib Fulan kemarin, hall Habib Soleh Tanggul hadir. Balik ke rumah bukan cuma dia yang berubah, wong rumahnya pun dengan izin Allah ikut berubah. Kenapa? Waktu dia hadir majlis, waktu dia hadir ziarah, waktu dia hadir hall itu, dia hadir dengan sepenuh hatinya. Konsen benar-benar tujuan dia untuk ziarah, untuk pergi hall. Berapa banyak contoh kita yang pergi hall sampainya berang ke Jawa misal ikhwan. Tujuannya pergi hall. Pergi hallnya cuma hitungan berapa menit. Tapi di luar hall itu macam-macam dia gawikan. Bahkan sebagian daripada kita nyerempet kepada urusan dunia. Seharusnya fokus benar-benar untuk suatu tujuan ibadah di hadapan Allah. Nah, dengan fokus, dengan makna fokus ini kehusyuan, dengan adab yang baik, jangan kita fuduli. Kita ni kadang-kadang ngurusi wong di majlis. Lagi di majlis hingga orang tidur, mulai hati kita bergerak ngati wong tidur. Kadang-kadang macam-macam ya kawan, tidak konsen tadi, nyingok ke langit, pas nyingok ke langit, nyingok ada kipas mati, nyingoknya ngapa mati yang lain hidup galau. Ini hal-hal yang sepele tapi merusak. Ini hal sepele tapi merusak. Ya, kaget nyingok ada orang Masya Allah makin kopi putih kalau sikap makan kopi hitam, nyingok ini siapa nih, cak orang jauh ini. Ini merusak kalau. Seharusnya konsen fokus benar-benar macam kita. Ya, kalau kita sholat seharusnya seperti itu, tapi kita tidak mampu. Nah, dari sini kadang-kadang ikhwan rahimakumullah,
Yang kita takutkan keluar dari majlis bukan dapat kebaikan, tapi dapat justru kita keburukan. Karena kita fuduli tadi, cerodian, ngurusi hal ikhwal wong. Ada yang macam ini, ada yang macam itu, kita jingoknya, kita perhatikan. Kadang-kadang sampai keburukan kita, ustaz sedang ceramah, kita tak fokus. Kita sibuk ngurusi wong lain. Nah, ikhwan rahimakumullah, diceritakan ada seorang anak. Anak ini disuruh abahnya, pergilah kau ke masjid sana. Pergi ke majlis, solat berjamaah dari maghrib sampai isyak baru balik. Jangan kau mentu dari langgar. Duduklah di situ, baca Quran, wirid, zikir dan seterusnya sampai isyak baru kau balik. Siap bah dia anak tadi. Mentu anak tadi. Pas mentu masuk masjid, penuh masjid tadi. Budak kecil, ada orang besar, ada orang tua, ada macam-macam. Solat maghrib, habis solat mulai dia ngambil Quran, habis solat sunnah. Pas dia muka Quran, mulai dia runyam di masjid. Ngapa? Belah situ budak kecil penesan. Sebelah situ main HP, sebelah situ orang berkelakar, sebelah situ orang lonjor ke kaki, sebelah situ orang tidur. Jadi tak jadi ngaco Quran dia, jingoknya. Mana orang masjid ni bukan ibadah, bukan semayang. Ini budak kecil, penesan. Orang tua no itu maco koran, yang ini muka HP, yang ini. Balik dia ke rumah, bah dah galak lagi aku ke masjid bah. Ngapo? Mending di rumah semayang, mending ibadah di rumah. Ngapo? Tak benar kalau di masjid tu. Emang apa yang kau dapat di masjid? Aku lagi baca Quran. Tapi wong sekitar aku ni yang main HP, yang main game, budak kecil kejar-kejaran, yang tidur, yang berkelakar, yang macam-macam. Kata abangnya sudah. Besok kau ke masjid lagi. Tak ada bah, jangan bah di rumah bah. Tidak. Aku tak nyuruh kau ibadah besok. Aku tak nyuruh kau ngaco Quran, tak nyuruh kau muter tasbih. Tapi ada sikon aku suruh kau besok. Apa bah? Sudah tunggu besok. Sampailah besok datang ikhwan, ba'dal maghrib semayang. Habis semayang, abang yang ngomong habis semayang kaki kau balik sini. Balik dia. Pas balik, nah sekarang kau ke masjid lagi kata abangnya. Digawak kelah ikhwan nampan. Di pojok nampan ini gelas diisi banyu penuh oleh abangnya. Gelas tadi diisi banyu penuh ni kan. Goyang dikit tumpah. Abangnya berpesan, nah nak sekarang kau bawa banyu ini masuk ke masjid. Jangan sampai tumpah setetes pun. Ui bahasa kau pacak kau dia banyak. Asal kau konsen ngawaknya, tidak tumpah insyaAllah. Ya bah, aku coba katanya. Masuk dia. Terus kemudian, pokoknya kau masuk ke masjid, kau muterlah di masjid tadi. Sampai muterlah, terserah kau muter berapa kali. Begitu adzan isyak baru kau stop. Nah jalan dia. Mulai dari pintu rumah mentu. Nah nyago nampan nih. Jangan sampai tumpah. Dijingoknya terus nampan sama gelas ini. Sampai dia masuk masjid. Pas masuk masjid lebih konsen lagi dia karena banyak uang. Masuk, gawaknya muter sampai jalan sampai selesai isyak. Begitu isyak selesai, semayang dia. Habis semayang balik. Selesai balik abang nanya, tadi kau masuk masjid, masuk bah, apa yang kau jenguk di masjid? Tak jenguk apa-apa bah. Nah, mana dia jenguk apa-apa? Kan banyak uang memang bah, tapi aku tak jenguk. Aku konsen ngurusi banyu ni, takut tumpah. Aku nyago jangan sampai kalau aku noleh kanan kiri tumpah banyu ni bah. Jadi aku konsen nyengok banyu jangan sampai tumpah. Jadi kau dah nyengok apa-apa? Nyengok ada orang main HP, tak nyengok. Nyengok ada budak kecil main, tidak nyengok. Nyengok ada orang tidur, tak nyengok. Nyengok ada orang berkelakar, tidak nyengok. Jadi apa yang kau nyengok? Banyu ni lah. Nah jamnya itulah juga keadaan kau nah. Kalau kau masuk masjid benar-benar konsen tujuan kau nak baca Quran, tujuan kau nak berwirid, tak ngurusi hal ihwal wong sekitar, kau pakai merasakan kenikmatan ibadah itu. Tapi ketika kau duduk di suatu majlis, duduk di masjid, kau ngurusi hal ihwal wong, maka kau tak dapat akan itu. Yang kau dapatkan apa kata yang buruk baik. Yang kau dapatkan apa kata buruk baik. Nah di sini ikhwan rahimakumullah, sebagian ulama tafsir menafsirkan makna yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan bangkai dari sesuatu yang hidup. Ini ulama mengatakan Allah mengeluarkan orang-orang yang buruk dari tempat yang baik. Uang itu datang ke tempat yang baik tapi balik bawa bangkai dia. Bukan bawa kebaikan. Yang model macam mana? Model macam tadilah. Datang pergi hall, datang besok nak pergi hall kita. Ya. Ada celah buruk aib di suatu masjid yang dijingoknya. Entah uang, entah acara itu, entah apa. Sehingga yang digawak balik kaget, misalnya kebanyakan kita nih, ya, kebetulan misal makan tadi nasinya agak mengkeras.
tahu mengkes, yang Palembang tidak tahu, agak mentah, belum matang nian. Yang jadi bahasanya itu. Pas balik kaget, mana pergi? Oh pergi, alhamdulillah kami. Cuma tadi makannya nasi agak mentah. Ceramah Ustaz, wajib. Ceramah isinya apa? Tak baca jawab dia. Isi ceramah apa tak baca jawab dia. Ya. Panitia magikan nasi lambat, itu yang dinilai oleh dia. Lampu mati, sound system bergeser suaranya, itu yang jadi bahasan dia. Bukan ngembek yang baiknya, tapi yang buruk-buruk yang lekat sama dia. Nah yang seperti ini kadang-kadang ikhwan terjadi karena memang dari rumah niatnya bukan nak istifadah, bukan nak mencari faedah, bukan nak mencari kebaikan. Ada yang datang iseng macam yang kami sampaikan tadi, sudah jadi adat. Pergi majelis, pergi ke langgar, pergi. Jadi kebiasaan cuma. Tidak ada tajdidun niyah, tajdidun himmah, memperbaharui niat, memperbaharui semangat, persiapan tidak. Tadi sempat kami sampaikan di mukaddimah sebelum Ustaz Syarif ceramah tadi, kita ini datangnya sama ikhwan. Duduknya sama bareng di tempat ini. Tapi balik beda-beda yang kita dapatkan. Beda-beda yang kita dapatkan. Kalau isi ceramah mungkin sama dengan galau. Makanan kaget mungkin dapat juga sama. Tapi sir rahasia duduk di Magam Aulia ini kita bawa balik berbeda-beda. Tergantung persiapan kita masing-masing. Kalau yang memang tahu dirinya bakal datang ke majelis ziarah dan tempat ini dipenuhi dengan Magam Aulia Salihin, dia akan menyiapkan dirinya dari pagi hari. Di antaranya tidak akan bersentuhan dengan maksiat. Dia akan perbanyak dirinya dengan taubat. Dia akan perbanyak dirinya dengan menghidupkan hatinya dengan zikir, tilawatul Quran dan seterusnya. Sehingga masuk ke sini bahannya sudah siap dicetak. Tapi di antara kita biasa karena adat tadi diumumkan besok ziarah, melok ziarah, tapi sampai Pak Maghrib masih dia melakukan hal yang buruk. Masih dia melakukan sesuatu yang sifatnya dosa. Bahkan tadi Maghrib dah salat berjamaah biasa baik. Jadi seakan-akan kesan ziarah ini makam aulia biasa-biasa baik. Hadir sama kita hadir tapi balik kita tidak dapat banyak. Nah kita pengen dapat banyak ikhwan ni. Bahkan orang yang terbanyak dapat keberkahan bawa pulang untuk kita. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita balik ngawak berkah. Seandainya ada jin, syaitan, iblis yang akan berbuat keburukan di rumah kita, begitu kita nyampe minggir mereka. Lari dari keberkahan itu. Berkat keberkahan majlis ini mereka akanlah lari. Tapi kalau kita kosong balik dah ngawak apa-apa. Ya. Istilahnya kalau balik itu dah ngawak pedang, dah ngawak senjata. Iblis syaitan tak lagi. Masih tetap di rumah kita. Nah, ba'dus salihin hakadha sya'nuhum. Ya, kemana mereka masuk suatu tempat, di situ rahmat Allah turun, keburukan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, nasihat untuk diri kami dan kita semua. Alhamdulillah, dari malam Rabu kita sudah duduk di Magam Aulia Allah, duduk di Magam Habib Agil. Semalam kita kumpul lagi duduk di Magam Aulia Salihin, bahkan ziarah ke pemakaman di seberang Ulut Lagaswida. Malam ini dudukkan Allah sini. Jangan sampai ikhwan, sekian puluh aulia yang kita ziarah, bahkan di sini bisa dihitung ratusan, kita tidak dapat sesuatu yang khusus. Tidak ada sesuatu yang khusus kita dapatkan. Dapatnya kita samu cak wong galau-galau. Ya, tidak ada sesuatu yang kita rasakan dapat khusus, entah lewat isyarah atau bisyarah. Tidak kita dapatkan, biasa-biasa baik. Walaupun sekali lagi ikhwan, hadir yang kita di majlis seperti ini sangat besar nikmat dari Allah. Tapi kita harus pengen ada peningkatan. Apa yang ku dapatkan? Apa kebalik dari Magam Aulia seperti yang sudah kita dengarkan berulang kali? Timbul semangat untuk baca Quran, timbul semangat untuk melakukan ini dan itu daripada amal-amal soleh. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, yang punya bini, punya anak, dengan anak istrinya. Itu yang kita harapkan, alamatul gubul ziarah. Sebagaimana dalam mereka orang bakal haji, balik haji, ada perubahan dari mereka itu. Hubungan sama Allah bertambah baik, hubungan dengan manusia juga bertambah baik. Itu alamat gubul hajinya. Hajinya mabrur, hajinya makbul. Sama juga dengan kita hadir acara seperti ini, hadir haul aulia salihin, hadir majlis ilmu, hadir majlis maulid. Balik ada perubahan yang lebih pada diri kita. Ada kesemangatan untuk menambah kebaikan. Kemarin lepas suatu sunnah biasa-biasa be. Balik dari majlis zikir enggak. Walaupun enggak ada yang nasihati masalah sunnah. Tapi berkat sir pandangan aulia yang ada di tempat ini, kita dapatkan nyambung ke hati kita.
timbul semangat. Begitu lepas satu sunnah Rasulullah, misal pas kita semayang maghrib tadi karena berganti baju, siwak kita lupa, nyesel luar biasa. Nyesel nak beli, biasanya depan masjid ada yang jualan siwak tutup, nambah nyesel lagi kita. Kemarin biasa-biasa baik. Nah ini ada perubahan, alhamdulillah, berarti nambah keimanan kita terhadap sunnah Rasulullah. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya makruh, kemarin biasa-biasa baik, sekarang ada penyesalan pada diri kita ketika melakukan sesuatu yang dimakruhkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ikhwan rahimakumullah, sekali lagi kita husnudzon, bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada baginda Rasulullah, kepada para aulia Allah. Kita dipilih oleh Allah, didudukkan malam hari ini, alhamdulillah, kehadiran guru kita Al-Habib Muhsin bersama kita, banyak asatiz, orang tua kita Habib Ali dan banyak lagi. Kita tidak tahu, mungkin ya dari beliau-beliau ini kita dapatkan keberkahan lebih, tapi boleh jadi antum pun memberikan keberkahan untuk kami yang ada di sini. Kita tidak tahu kan, mungkin tadi ada satu di antara kita ini habis mijit kaki maknya. Mungkin dia bersalaman ketemu seorang solihin. Mungkin dia tadi itu sempat menyelamatkan ada kucing nyampak di got, atau apalah daripada keberkahan yang didatangkan lewat tangannya, termasuk mungkin tadi baca Quran. Ya, kita ketemu di sini, kita salamanan, kita tidak ngaso. Padahal dia sudah dengan izin Allah mentransfer keberkahan tangannya yang sudah diberkahi dengan berkhidmat kepada orang tuanya, berkhidmat kepada lingkungannya, atau berbuat kebaikan itu diberikan Allah kepada diri kita. Kita salaman dengan guru-guru kita dengan husnuzon seperti itu. Yuk kita belajar husnuzon, salaman dengan kawan kita dengan seperti itu juga. Karena kita tidak tahu, kita sama-sama dikumpulkan Allah. Boleh jadi ada yang sengaja Allah kirim ke sini, dipertemukan dengan kita di sini untuk mentransfer keberkahan yang dia dapatkan dari uang yang kita tidak bisa mencapainya. Ya, kalau dari mereka para aulia Allah, insya Allah kita berharap tidak ada satupun kita kecuali mendapatkan keberkahan mereka para aulia Allah. Dan selalu, dan ini bukan sekadar ucapan pemanis kalimat, yakin ke ikhwan, keberadaan kita di makam aulia Allah, berkumpul di majlis-majlis hal aulia Allah, insya Allah menjadi sebab kita akan dikumpulkan bersama mereka. Bahkan kita nganyang sama Allah, jangan cuma kami ya Allah, abah ibu kami ajak ke juga, dulu kami anak istri kami juga ajakkan ya Allah. Apalah rasanya kalau duduk tempat lemak tapi keluarga tak kati. Ya, kita dapat tempat lemak tapi kita dewek, keluarga kita kacik, guru kita kacik, tak jadi kenikmatan. Hatta tempat itu tak pulak lemak seandainya tapi kumpul keluarga, kumpul yang kita yang cintai, wallah jadi suatu kenikmatan. InsyaAllah dan kita menjadi naib, menjadi perwakilan dari keluarga kita untuk kita datang ke tempat ini, membawa mereka kelak bersama mereka para aulia salihin, dikumpulkan Allah di alam barzah. Fa insyaallah ila yaumil qiyamah fi firdausil a'la. Ya Rabbi wa jama'na wa ahbaban lana fi dari karam. Ya Rabbi wa jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wa jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana birahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin ini saja tambahan dari kami, mudah kita mendapat keberkahan. Sekali lagi ikhwan, yuk kita teruskan gawe baik kita yang memang tadi disampaikan oleh beliau, diingatkan yang stop lama kok kita mulai lagi. Jangan nunggu kaget, tanggung Ustaz lah tanggal 25 Syawal 1 Zulhijjah baru mulai. Dak, mulailah dari malam hari ini. Yang sudah meninggalkan lama salat witir, malam ini camkan untuk salat witir. Yang sudah lama tak pernah baca tabarok, bacalah dari malam ini. Termasuklah baca Quran sebagai wiritan kita, insya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja ikhwan yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan baca qasidah ya Allah lana bil qabul sembari bikin halakoh. Cuma mungkin ngeluarkan nasinya lana pagak habis beh, lana pagak habis qasidah baru nasi mentu ke. Ada yang tak sabar nak ngucap Allahumma barik lana. Ya, karena nasi lah depan mata tadi. Ya, insyaallah kita fadal bikin halakoh. Selalu satu halakoh 4 orang, minimal 3 orang. Ya, kalau 5 mungkin jangan, insyaallah persiapan cukup. Fadlu. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Ya Rabbi salli ala al-mukhtar
طه الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي على المختار الرسول آلافنا بمولانا طرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول يا فارد يا خير موتي هب لنا كل صول واختم لنا منك بالحسنى نهار الكفول وحب لنا القرب من نقوى اللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول الله الله ya Allah lana kalau ada cucian tangan ya Rabbi salli ala al-mukhtar يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن نتت بابك نزول دفان بابك ولسنا أنه يا الله نحول وظننا فيك وافر والأمل فيه طول وفي نحور الأعادي بك إلهي نصول في شهر رمضان قوم نبي الحياة والذبول الله الله بسم الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على صدق في سبل الرجال الفهول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المحتار طه الرسول. Ikhwan tak keikhlasannya untuk membaca doa Fatihah